Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Carol. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Daytoy kat kapadasak ken ayat anang ted kanyak iti adal iti biag. Akayat kumet amang ngagan dagiti padak as single. Agtrab-trabaho ak dito'y Manila. Dito'y kumet anam-ammo ti boyfriend ko ani Ryan. Maysa a security guard iti dakkel nga opisina ni Ryan. Saan na panang ipalastog ngem guwapo ni Ryan. Ket dayta ti rason no apay ang nagbalinak as sobra asilosa. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Carol. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Babe, agordera ko niti kanenta. Mabit lang ha? Sige, babe. Imbati na ti cellphone na itilamisaan. Kita at mo. Picture mi adwa ti profile picture na. Nasaya at mat. Kita at man pa'y dagiti daduma a pictures. Sino dagiti ka group picture na puro babae? Babe, iserve danton ti order ta. Agtugaw ka! Ni, makaungat ka di? Anay ka? Ni, apay asinipat nak. Uray latim malyaw dagiti nagadu at tao. Sino dagiti ka pinicture mo ditoy, ha? Dayta ti rason at inumpanak. Katrabahwak dagita. Ni Madam, iso dayta nakatugaw. Sino dagiti kaabay mo? Sekretaryana, Babae man niya. mabalin ka di. Agtal na ka kumakarol. Kababain ka dagiti customer. Please. Sa anak na agulimag, aging gaasaan mo asong batan ti saludsod ko. Babaim dayta niya. Anya babae nga ibagbagam. Sika lang ti babae ti biyak ko. Carol, mudto ita cellphone ko. Apay nga nga addaken ka. Jack isubli daytoy. Basaot pa'y dagiti adday ti inbox mo. Anya, sinipat na ka ni Carol? Wen pare, ijay pa'y mat restaurant ang nagado ti customer. Imbag tawan ti makaamamo kang kaijay. Diyan ka mo no adda. Sobramat asilosa deta GF mo. Di nakaamo nga ibainan. Panagriknak. Nagmarka dito yung pingping ko ti dakulap na. Kitaak man. Oh, Awan mat. Si kakit di mat. Panagrik laeng ang nagmarka. saan matkit din ang nasakit. Kas lang amin na ibabati kinataok, gapo iti inaramid na. Day takot ngamin ta naki-boyfriend ka iti gwapo. Anya nga ita, di adon ti insecurities mo. Padasan nakalukon day ta arayan. Anya kumati maaramidam no isukat na kay iti sabali. Kat saan mo pa imat nga asawa? Ay, di ka man agsao iti kasta ta marurudak. Ay sus, amangan mo't no silo sa kalaunay. Agasam day ta, si patem iti kaduan ti tao. Jack lang amin nalapdan tirik na. Oray asino mo't ang agselos. Ay na, sakbay nga agselos, kan si patem ni Ryan. Agdamag ka pa nga umunakan kwa na Kan may sa, di mo pakibiyangan ti cellphone na. Ha? Angam kasta kami. Ipalubos ko apakibiyangan na ti cellphone ko. Kasta akmat kan kwa na. Saan mat nga amin abanag katurumbang apakibiyangam? Ikam matiti privacy na Kaya't mo asawan. Saan anasaya at ya inaramid ko? Ay na, para kanyak, saan anasaya at dayjay. Madidayjay. Basta si patumlatan iti kaduan ti tao. Ay, pagpalawagan pa'y mat nga umuna
Babe, sorry Amok nga dabasol ko kan ka. Nabay na anak unay, gapuit inaramid mo. Sana na maulit pa'y dayjay. Promise. Talaga asahan na rumbang nga maulit. Pakawanan na kun. Saan kan agumurgura kanyak? Sige. Saanan. Ay, ayatan ka ngamin, Ryan. Iso nga ikalim kanyak Di nakisukat iti sa bali. Tadyak ka baulan ang mapukaw ka kanyak. Di ka kami nagpanunot iti kasta. Saan ka mat nga isukat kat? Si kalahing ti ayayatek, Carol. Pare, mayat kayo manan ka ni babes mo? Wen pare. Basit labanag di napasamak. Pinakawan ko ni Carol. Ipagam abasit la abanag, ngam manungal daw mo apin ang panunot. Ay ayatek ni Carol, pare. Kunakon kat. Uray silosa. Lab ko lata. Ayat, at talagaan niya. Uray nga pagkurangan na awatam lata. Di nakman kantsawa na kasta. Oh, andaw mo awagkan ka. Sino nga taday ko mabit lang atas ang bata. Hello? Carol, anak ko. Nana? Wan, siyang ito anak ko. Nakiawag aklang dito'y kaaruba tayo. Anya tinapasamak. Ay, madanagan akmat kada kayo. Ni tatang mo. Apay ni tatang. Mabit lang nanang. Tarumarak dito'y kantin. Tap na mangag ko ang nalawag. Friend, panawan ka pa dito'y O sige, agsubli ka Nalawagan ang mangag ka nanang. Anya tinapasamak ka ni tatang. Taagawid ak no emergency. Makikigyanak dito'y balay na manong mo. Ha? Apay nga da kayo dita. Adamot balayo ko ni tatang. Madun abulan na sa anak nga awid ijay balay anak ko. Tsak maanusan ti ugali ni tatang mo. Agasam. Mabanak lang gumatang ijay kantina. Permenti imon na. Anya? Kanayon na kapagsasawan. Adda ka no lalaki. Unay mo't daytan. Lalakay kan babakat kayon. Ay, kasta unay ti panagimon na. Tsak kayaten ti makiden na na. Nanang, agawid kayon ije balay. Agtungtong kayo kan ni tatang. Saan ang mabalin ang makigigyan kayo kan ni Manong tanaungot ti asawa na? Addan tumanan maibagana. Nasaya at tanagawid kan. At dain nalak asida amanaw. Kayat buka day ta ilutaw. Nagapuan day ta? Inta dyan anak mo. Tiniliw na para kan ka. Amangan mo't no para ije lalakim. Saan apara kanyak? Anya? Kan maysa. Sa anak amamati anagyan ka ije ayan de Oscar. Sa dino ko mga ron ngay tinagyanak. Ijay balay ti lalakim. Aglablabos kan! Wen! Amok nga adda lalakim! Jakla ko man nagaw-awid! Ijay kan balay ti lalakim. Kaya't konti makisinakan ka! Kita umde ta arason mo. Talaga apud no ti suspitsak nga adda lalakim. Sige! Agdun na kayo, aginggat kayat mo! Oh, apay. Anyat problema ni nanang mo. Kunam nga agsangsangit ngay mawagkan ka. Agim-imon ka no ni tatang ko. Anya? Senior citizen dan? At dapay lakas tarik nada. Ay, jakman amo kadakwada. Ay na. Natawid mo na samat kan kuha na ti kinasilosam. Anya? Wan, natawid mo ti kinasiloso ni tatang mo. Hello? Agungungat ka? Nagado ami school mo babe. Itaypay nga awag ak nga awag kan ka. Apay nga itakalaang asumong bat? Amo matabawal ti cellphone iti trabaho. Ulbod! Apay ka di nga agungungat ka manan. Sino jay babae ang nag-like kan nag-comment iji impose mo a profile picture mo? Lakpay nakita day ta. Amukot!
Nabayagan aluklok ko, nak. Di ka kumamatag sa iti kasta. Ha? Agkita ta, babe. Pagsaritaan ta day tabanag. Nasaysaya at pay. Sip-siputak day ta imam, babe. Tamang ano sipatin nakmanin. Di ka man agkatakatawa kasta. Seryoso ah. Anya ka di manin day ta aya. Dayta oh. Oh, dita Facebook. Dayta babae. Ah, ni antik day ta. Aday di abroad. Apay anak kapimpintas. Talaga mat ngamin anapintas ni antik. Pulimi ngamin ti gwapo kan napintas. Kastagaya ma. Haguray. Karol, impuruak mo ti cellphone ko, ije danom? Apay akasta ka? Kagat-gatang ko lang iti dayja cellphone ko. Ngam, impuruak mo iti danom? Hello? Hello? Ni Carol daytoy. O Carol, apay? Mabalin ka di akasaritak ni Ryan. Adda ditoy. Mabiit lang ah. Ryan! Pare! Kasarita na kakanon ni Carol. Ibagam nga wana, pare. Naibaga nga adda ka. Jak pala kaya ti makisarita kan kuana. Carol, pasensya kan ah. O sige, nangagkuti imbaga na. Agyamanak. Bye. Pare, adda ka di problema yo? Awanan di cellphone ko. Impuruak na ije lake, ije park. Diya akong naala. Anya? Nagselos manen. Di namat danggan ti palawag ko. Sayang mat adya cellphone mo. Nasakit pa ilang tinakam ko kankwana. Bayampay lang ah. Saan mo pay laang akasarita? Nauma akon. Saan ka man nga agsao iti kasta pare? Agayan ayat kami pa ilang. Ngam kastauna yun ti panagselos na. Kasanunton no agasawa kamin. Sa bagay matkit di ah. Pare, maumuma ka talagan. Pampanunutak pa'y kit din ti makiwin naswas kan kwa na. Nagapuam? Ha? Napana nangala iti sabunganay, di talikod ti balay. Inurasan ka. Nagbayad ka. Ay, kung akmat ngamin kan ka asi katimapan mangala, ngam nakatugaw kamatlat ta dita. Napan mo sinarak jay lalakim anya. Ay, makauma kan Juan itaw. Anya? Jak kayat atutupan tinakaro apa nagkabaw mo. Anya? Awagak ni Carol. Pagawidak. Tapno maamuan na ti panang parparigat mo kanya. I miss you, Ryan. Karol, ibatan nak. Manungal daw asaan ta nagkita. Di nak maawagan. Tempurwak mo ti cellphone ko. Sorry, babe. Gapo iti nakaro apa nagselos mo. Nga awan mo't pamanaknak mo. Sorry. Karol, nakapagdesisyon akon. Ryan. Nasaysaya at nawaswasan tan ti relasyon ta. Ryan, saan ka kumangagsaw iti kasta? Diyan ka mo. Ngam namin pinsanan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Anya? Sana mabalin nagpamarangak nga ayatan ka. Takinapud no na. Talaga anapukaw ti panagayat ko kan ka, Carol. Ala, husto na, Carol. Saan mo nasangitan ti panangisinakan ka ni Ryan? Nagsakit, friend. Diyak ni namnama da ito'y a desisyon ni Ryan. Ay, ayat ako, nay. Aglat go kan Anya nga rod nga no saan na kan akayat. Di mo ipilit ti bagim kan kwa na Ni, ang tamanan umawawagan ka. Abit lang. Hello? Carol, anak ko. Nanang? Agawid kan. Nakasaritam ni tatang mo. Agawid akon pare.
Nalpasan ti Jutik. Asino jay kaduam nga agawid? Ni Maricel. Gayem ko. Awan kayon ka ni Carol? In break kon. Jakon kabalan ti kinasilosa na. Ay, sayang ti relasyon nyo. Awan ti mabalin ko. Talaga nga minaadjakon magustuhan ti ugali na. Maragsakan ta nagbakasyon ka, Carol. Wan tatang, mailiw akon kada kayo kaninanang. Kunak man no kaduam jay boyfriend mo. Awan boyfriend ko ita, tatang. Oh, day titilinutok ang manok asidaan tayo. Ninanang mo. Isuksukat na kon iti sabali. Agtal na ka, Juanito. Dadaulam man ang tal daw ka. Puno mo't Agtal na kayo. Tatang, saan kayo kadi amabain? Iti day ta akinala kayo. Agim-imon kayo pailaang. Nagawidak, tapno ornusak ti problema yo. Tagsangsangit ni nanang nga imawag kanyak. Kasta anak ko, bagbagaam ni tatang mo. Tatang, dakas ti sobra panagimon. Virgin na ti relasyon. Tandaanan nyo kumadayta. Nabagbagaak ni tatang ko iti sobra a kinasiloso na. Ngamjak na yaplikar iti bagik, Mr. Lonely. Aging ita, masaksakta nakpailaeng, itinagbanagan ti relasyon mi kini Ryan. Agbabawi akman, ngem amok analadawan ti amin. Tuy pagayam mo, Carol. Carol, pagayam ko, normal lang ti panagselos iti may sa relasyon. Ngem no sobran, agbalinda ito'y asabidong, amang perdi iti talak, ken panagayat. Ala, saan ka mapukawan iti namnama? Tapat check nga danto pa'y sumaruno nga ayat, asumangbay iti biyag mo. Kat agserbi nga adal tinapasamak, tapno saanen ang maulit, ti panagkamalim iti immuna. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Carol adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnus kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.